Reka nongere nshimire buri wese ukomeza kubana natwe mu biganiro n'amakuru tugutegurira umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Niba utarakora kuri subscribe ni munsi yo video ujya handitse s'abonner mu rurimi rw'igifaransa cyangwa se subscribe mu rurimi rw'icyongereza, unakandi zogera iri hirya yayo kugira ngo ujye uwa mbere mu kuba wabona amakuru mu gihe amaze gutegurwa no gutunganywa, ube mu ba mbere bamenya byinshi bitandukanye bijya mbere hirya ano hino ukwisa. Wumva ikinyarwanda bari mu Rwanda, muri Afrika, mu bihugu bitandukanye ndetse no hakurya y'umugabane wa Afrika, mwese tubahaye ikaze. Tujye kwerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki gihugu cyamaze guhagarika ubufatanye n'abayihuzaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma se ubufatanye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahagaritse ni kuzihe mpamvu? Ibi bikaba bije bikurikira uruzinduko rwitwa Masad Bolosi, akaba ari uruzinduko yaherutse kugirira mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu cyumweru cyashize, ndetse anabonana n'umukuru w'igihugu baganira ku ngingo zitandukanye zirimo cyane cyane ibirebana no guhagarika rero amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'izindi nyungu ku mpande zombi, yaba ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niki cyatumye Kongo ihagarika ubufatanye n'abayihuzaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Amakuru avuga ko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwahagaritse ubufatanye n'ababahuzaga n'ubwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biganiro byerekeye ubucukuzi n'itunganywa ry'amabuye y'agaciro. Kuva muri Gicurasi 2025 ubutegetsi bwa Kinshasa bagatangiye gukorana n'ibigo by'abahuza mu biganiro rero by'ubufatanye, icyo twita Robustis, nka ikigo cyitwa rero FHT Atana LLC gikorera rero i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki kigo rero cyitwa Atana yari maze igihe kitageze ku kwezi ivutse, yagiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amasezerano yo kuyifasha mu gihe cy'amezi agera kuri 6 yishyurwa asaga miliyoni 5 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki kigo kandi hawe inshingano yo guhagararira Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu biganiro n'abagize inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nzego nshingabikorwa no mu bindi bigo by'iki gihugu, kugifasha kandi mu matangazo yihariye no mu bushakashatsi n'ubusesenguzi burebana n'umutekano. Ibi biganiro kandi byari bigamije gusaba Amerika gutanga ubufasha mu kurinda umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wahungabanyijwe n'imitwe yitwaje intwaro no kubaka igisirikare cyayo, nayo rero igisezeranya gucukura no gutunganya amabuye y'agaciro itunze. Umuvugizi wa Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba yitwa Tina Salama, kuwa 7 Mata 2025 mu itangazo yashyize ku rubuga rwa X yatangaje ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bushyize imbere ibiganiro by'ubufatanye bitaziguye hagati yabwo ndetse n'ubwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Salama yasobanuye ko muri urwo rwego Tshisekedi rero yamaze guhagarika amasezerano yose Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiranye n'ibigo rero by'abahuza b'abanyamerika birimo ikigo cya Atana LLC, nk'uko aya makuru itangaza agira ati kubw'iyo mpamvu Perezida ahagaritse aka kanya bidasubirwaho kandi kugeza igihe azamenyekanira ibwirizwa rishya amasezerano yose ndetse n'intambwe zatewe hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibigo by'abahuza byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika birimo ikigo cya Atana LLC. Leta kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashe iki cyemezo nyuma rero yo kwakira intumwa za Amerika ziyobowe n'umujyanama mu bijyanye n'ubufatanye na Afrika Masad Bolosi, zasezeranyije Tshisekedi rero gukomeza ibiganiro kuri ubu bufatanye, nk'uko aya makuru akomeza kubigaruka. Mu cyumweru cyashize ku itariki ya 3 Mata, Masad Bolosi, umujyanama mukuru wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ku bibazo bya Afrika, yatangaje ko Amerika ikomeje kwiyemeza kugira uruhare mu kurangiza amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko byatangajwe na Perezidanse ya Kongo. Masad kandi Bolosi uri mu ruzinduko mu karere rero kuva kuwa 4 w'icyumweru cyashize yagize ati turifuza amahoro arambye, yemeza rero ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe dushyiraho rero urufatiro rw'ubukungu bw'akarere butera imbere. Uyu mubano ufite amahirwe menshi kandi twishimiye umwanya wo kuganira ku nzira igana imbere na bagenzi bacu hano i Kinshasa. Masad kandi Bolosi yakiriwe i Kinshasa na Perezida Felix Tshisekedi Chilombo aherekejwe na madamu witwa Colin Sanders, umunyamabanga wa Leta wungirije ushinzwe ibibazo bya Afrika, ndetse n'uwitwa Danton Hamu, umuyobozi w'inama y'umutekano y'igihugu ishinzwe Afrika. Ibiganiro kandi byibanze ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'amahirwe y'ubukungu hagati y'ibihugu byombi bishaka ubu ufatanye bufatika, nk'uko aya makuru igaruka. Masad kandi Bolosi yavuze ko ku masezerano yerekeye amabuye y'agaciro Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yifuza kugirana na Amerika. Yagize ati
twasuzumye iki kibazo kandi nshimishijwe no kubamenyesha ko ngewe na perezida twumvikanye ku nzira iganisha ku iterambere ryayo. Ntegerezanyije amatsiko gukorana na perezida Felix Tshisekedi n'itsinda rye kugira ngo habeho umubano wimbitse ugirira akamaro abanyekongo ndetse n'abanyamerika. Dufite intego yo gushimangira ishoramari n'abikorera bo muri Amerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kugira ngo tugire uruhare mu iterambere ry'ibihugu byombi. Yakomeje agira ati dukeneye kandi umwuka worohereza ubucuruzi kugira ngo tugere kuri iyo ntego. Mwizere ko ubucuruzi bw'abanyamerika bukorera mu mucyo kandi buzazamura ubukungu bwaha. Ibi birimo ishoramari rya miliyari nyinshi z'amadolari, guhanga imirimo ndetse no guhererekanya ubumenyi no gushora mu bikorwa remezo. Ntabwo iterambere ry'ubukungu rishobora kubaho nta mutekano uhari. Uruzinduko kandi rw'uyu mugabo mu karere bivugwa ko rero rugamije guteza imbere amahoro n'ishoramari. Kindi kandi Masad Boulos n'itsinda rye rero bazakomereza uruzinduko rwabo mu gihugu cy'u Rwanda, Kenya na Uganda, aho rero azahura n'abakuru b'ibihugu ndetse n'abayobozi mu bucuruzi kubirebana n'uyu mugabo. Ngira ngo rero byinshi bitandukanye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo barumvikanaho kubirebana n'ubufatanye ku mpande zombi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibo rero bateye intambwe ikomeye cyane mu kurebera hamwe rero uburyo ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byahagarara, ariko by'umwihariko kandi bagaragaza ko bifuza gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kubafasha uburyo iki kibazo gishobora kuba cyahagarara. Gusa rero abahanga bagaragaza ko rero byinshi bitandukanye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza kugenda ikora rero bigaragaza neza ko rero nta mutekano cyangwa se nta gisubizo kirambye kizatangwa ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakagaragaza ko rero inzira yonyine ishobora gukemura amakimbirane ari inzira y'ibiganiro, naho ubufatanye n'ibindi bihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi, ariko by'umwihariko mu kurebera hamwe uburyo amakimbirane ashobora kuba yahagarara ni ibintu bagaragaza ko bigoye cyane. Ni mu gihe kandi muri aya makuru kandi umutwe wa M23 ngira ngo rero akaba ari umuhuzabikorwa w'ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizwamo imitwe M23 na Twirwaneho. Corneille Nangaa atangaje ko perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero uyu mugabo akwiye kuba yava ku butegetsi. Minisitiri kandi y'umutekano w'imbere muri Kongo kuwa mbere yatangaje ko abantu 33 aribo byari bimaze kumenyekana ko bishwe rero n'uriya mwuzure wabaye mu mpera z'icyumweru gishize. Gusa rero muri video nabonye ku rubuga rwa X ku mugoroba w'ejo hashize, perezida wa Kongo we n'umufasha we rero basuye aba baturage, aho rero babaye bashyizwe kugira ngo rero bakurikirane uburyo iki kibazo gishobora kuba cyashakirwa umuti kikanakemuka mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ni mu gihe kandi rero M23 yamaze gushinga banki rero hariya mu mujyi wa Goma, akaba rero ari banki igomba kuzakoreshwa bitewe n'uko rero abaturage bakomeje kugaragaza ikibazo cy'amafaranga. Bakavuga ko rero amwe mu mafaranga ari muri za banki zitandukanye yagiye zifungwa rero bitewe n'itegeko ryatanzwe na leta ya Kinshasa ku birebana n'aya banki. Corneille Nangaa rero akaba yatangaje ko ubwo abarwanya ba M23 bafataga imijyi ya Goma na Bukavu mu mezi abiri ashize, leta ya Kinshasa yafunze amabanki yahakoreraga igamije guhana abaturage. Gira ati rero ese mbibutse ko amafaranga ari muri banki zitandukanye atari aya bene izo banki cyangwa leta ya Kongo. Tshisekedi agomba kumva ko amafaranga yayobeje araya cyangwa se ari ayababitse cyangwa se ari abaturage babitse, ari ayabo rero akorera ibikorwa by'ubukungu abakozi ba rubanda, abashoramari ndetse n'abaturage b'abanyekongo. Yavuze ko icyemezo leta Kinshasa yafashe kugira cyangwa se kigira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'igihugu, kuko gituma abaturage bashakisha inzira zinyuranye n'amategeko babonamo rero amafaranga yabo, kikanahombya abacuruzi. Agira ati icyaha cy'ubukungu cyakozwe na Tshisekedi cyatumye bamwe mu baturage bajya mu bihugu by'abaturanyi kubikuza amafaranga, byongeye ibyago kandi byo gusohoka kw'amafaranga y'igihugu, nk'uko uyu mugabo yakomeje kugenda abigaruka. Yonzemo ko rero usibye
kuba icyemezo cya Tshisekedi rero kinyuranyije n'itegeko nshinga n'andi mategeko kinagize rero ibyaha byibasiye inyokomuntu nk'uko Corneille Nangaa yakomeje kugenda abigarukaho, akaba ari icyemezo kirebana rero no gufunga amabanki, akagaragaza ko aya mafaranga ari y'abacuruzi n'abashoramari, bidakwiye ko rero izi banki zari kuba zafungwa mu gihe rero hari abaturage bakenera amafaranga yabo ngo bayakoreshe mu bindi bikorwa bibyara inyungu, ariko by'umwihariko amafaranga akomeze agire agaciro mu gihugu ndetse no mu bene gihugu. Umunsi mwiza kuri mwese.